que ma fille, et fait dans temps, et dans faut que et la fille dans one, et ni sport pour faire un off, pour taper dans escaloni, pour ton calala, pour que fonua, que comme ta boule, et pour faire taper que quand ta fonua, mais que fonua, donc on a tapé heni pour tout le monde, et que na fonua hanga au et faut que sola mo blanca ta que ai te lo ngua ke tu wan e programa nga maheni pe ko ke ho ka taki ha mo pura nga tonga ko vai fe fia e no está mo madu a pe fa fatomia ko hi mo fe fia pe ke lokta fa sta ke malo hanga wanga kina tonga osha tu matangi ko ni na tau fi au mo mo kusi ka fi fi tau hi ha be ko ni ke na to ma ke ni ko fa ko mai pe te ke mo e mo le ni pe la ngai me ke tau fi fi ai mai vai mo u ngo we tau fa sta la ke ko hi ni ke tau pa ki pe tong pe tau fa ma lo fok ai ngai ko fai ka nga te pe ni a fio pe mo no fare pe mo ka kai ka to pa ko mo wat pe fa ma lo ke ngai tapa ko toa o fonua mo ngau me mi ai o tangata pa pe ke o fafine e nga pisinisi ko nga siasi mo nga me ko ya ko hi ko ngau e fata ko le ya tonga o me ke han ko i wat pe ai faka malo lo to honga ke ting mo to ko nga to mo to i tonga ni pe mo to buranga fok ai tafe mai nga to koni me ai ki tonga ni o ko nga fa mau i atu nga fa economic mo fa social ko i mau fa mau ai pe ke fa malo pe mo ke tupa pe fa nga o fai ta ko hi pe ko hake ki ho tau fonua ko ula ki pe fok nai fai ki sivi mo ile rei ai kapeleti he pongpongin ku sai pe ka ko tui ko me ma ho inga ai tokanga ke mo ui o ka kai fonua pe ku ma ho inga pe ko potunga mo ui he pe ko tui o ku aunga ke o ka kai fonua I ta fa ko ya ke tau vakai pe pe mo me arere ko me arere al pe mo tokanga ki na pe mo ngai fare ki mono mono e alo be ne kamata me ne ke si o alo fu to ma wivi malo pe au ke tunga ko vai pe holo ai pe ka tau be ka ke to me ke to whakamanatu ka ku to mai pe whangai me I mo ui mau inga to ngai kina me ko ya tau te fito ko to ko ni to ma ko ni ke tengi ka ko tu mau inga pe to wakai pe to ngai mo ui ai ka nga ui e ko fema nga we ka lava fa ko fatonge pa ko ko tu ko re pe mo minista mo ui ke na ko ko nga hipotunga ko e pure nga ke tesima ke sivi ko tu fa ka kuata I ko hi ke mahino I pe ko fa to nga kinda mo ui le re ai ka kai pa ko tu he tam da ta ko fa fe pe ke minista mo ui ke nga health center ko ta fa tamu ai Buran ko ni I tau fa banga ko fenga ke fa re o bito e tu nga ko nga senta mo ui nga ke fitu ko ke lava pe a kakai o ki ai ofi na lava fai nga o ko ni pe lava re va mau ai fare le rei ko hi pe ko ha to nga kine mo ko te ha me ai mo ko ni e to mau nga ka ko ha mo ui to tu ko loa pe e pongpongin ko nga hi me bente fa ka ta tu ke to kon premia pe mo ko ik mista ke na fa ka ta nga hi me te na to ang ke ka ko me ula ki pe fa ka pe taha foki nga hime na mau tokanga ki ai I he kamata nga oi ko ni na ai toanga ki na ko ai fatongia tala fatongia ke ka nga pure nga ke na toanga ki na fatongia ke ka kai pe ko si fa ko mo me ko ya po tu le mai pe mo nga hi ava ko ni nga hi ofisi lo tonga kai ho ata wai pe ni ki wai pe na toanga ki na mai ka mau toanga ki na pe ka minsta ke mahino le pe ko fa malo la ka ngai fa pure nga malo opit malo mo tu mai he ngai time ko ni o fai to ngai kin ta ngai ke ka kai pa ko fa malo la ya ko tam ta be fok time ko tala fa tongi ai ak ma tol kabineti ke ka kai ko pa mo ka ngau o ma en ke ha la kamata bia ma tol ha me te ma fai o ku sio ha ke ka ngau ka ki ma tol pa ma en ngau te ma tol atakile re ene pe he ko pe pa mo mau fututu ni ngau ke tataki mau tol he mau ngau kabineti pa kuia ko cabinet menu ai ko tutu ni ko ne ta ke na ki mau tol mau ngau kabineti
ai kai ngata pe I he taimi ke mai ngai pepa ki he kabineti ku pau ke fai felonga ngai kopunga au e whengau e aki ke mahina ko ha ngai tutu te mau fai o kakato pe te ngai tawhako ia. Pakai ngata foi ko ngai tutu ni whakaulunganga I ngai mea ko tobe pau ke mau fai ki ai. Ko hibe mau lave e mea ko ia. Ko pau ke hat ma tafe mi o lunga ku ma. Pa neo ngope ko mātua vai ke mātua ka mau turi pe ke whai whatonga ko ia. Ko hi ke mau kahariri mua whakarere kamata pe a mātua. Kamata afe, o stoton ke kamata pe he taimin. Pe mei ai tala whatonga ko ia. Mau whakamalo at pe ke kaunga au e whapureanga, pe pe mo tol ko toa I he whonuani, taungai whataha pe. Pe mau lave I pe mea ko ia, au mahu inga, ke mau hoko pe ko mātua. Takrere I whonuan. Ko e taha whoke ai ngāhi mea ku mau tari kapnete a honi, ke whai ai konferenisi ke he tala noa o e langa whalalaka. Ai ko National Development Summit, pau tari a honi, e whai ia ko e aho e wha. Aho taha walu ke aho wa taha ko maasi. Aho taha walu ke wa taha maasi. Ko hono tala noa I eni ko e kore ke whonua o whataha ki motol ke mo mai taha katoa pe. O ku whai ia I holo ko eni au tō koe tohonga high school, koe holo peo I whonua, whataha kia I ngai aha koe ni, ahi wha. Pa koe tānoa koe ni tau mua uluaki, ke wakai ange koe ha, e tau ongo I whakalufua I whonua. Whai tala noa I kawenga langa whakalaka ekonomika, walua I kau ai mo e ngahi langa whakalaka mo e tau talanga ai palani koe lolotonga, palani koe fuke palani lolotonga. E puri angana, kamantahe ui uaftaha ni ma osia I he tau ni suni. Ko hike whakai ange ko he tau palani koe, ko mena tau palani ke ai, ko he mena e mau, ko hare sonu tau wako mei, ke tokone ke ha, ke tau alu koe I he palani kahako. A koe palani kahako, e kamata ia, I he tau ni, he tau e hongofulu kahako mai. Ka koe tau mua ia. Ai o whata noa I he mala, e langa whalakalaka ekonomika, hao e kau pisinisi, hao mo e tawhaka e pure anga, tala noa I ange, ko ha e palparema he aho ni, ko he mea gulawa, ko he mea e whai, ke hokoat I he kahau. Ka toko ni ni kai ngata pe I hono teu ko o palani tau hong ful ka hoko mai. Ka toko ni hono teu pachet ko na puranga I he tau whakapang ka hoko. Pa ku whai ai whakam ko whee foi mea e tah. Pe ua e whai I he tau ka hau mo foi taimet ko ni. O sange ku ha liriu e tuunga o tonga ke tuunga o toi sayang. O tui ko mea na mawaka I lahi au beto ngahi mea. Ka o sange ku alu ngahi tokanga mo tau iwi whakapaanga mo tau tokanga. O koe kange ku asa ngai mea. O tui koe huki o whai heni. Tau mai a kakai whanua. Whawhala I whalaka tau, tala noa. Ke tau tunga langa whalaka ekonomika. Tau lavi ai ke tunga whasosiare ke mo ui moi ako. Ko hai tunga ako o whemau e tonga ke kahau. Koe hao koe ni ngahi riri whakateknolosia. Koe tunga taimini mo silapa mo tau teu I te tau I whe. Pai ku whai mono tala ngai e mea koe ia. Pai kai ngatai koe talangai ta whaaki kone langa ta ngahi ngawi lalai infrastructure pa mo ngā whakalaka whakateknolosia. Talanoa I ngahi mea koe ia, mo tau talanoa mo ngahi whotutu koe ni, langa, o ku whakakau mai kia e atakai mo whiriri waki koe o ea, mo atakai. Kau kia pa mo pulele rei mo whakahu whatongia e ka ngahi ngahi whapure. Ngā, kau ai whoki ai pa mo anga koe e whi alo aki, migrations. Anga koe kau ai koe hae tu unga koe, ai fe alu ake kakai mo ne toka ngai kina koe o e poto mo taugei koe o kakai ko me ku ko ngai me de taulava o fai mo toka ngai kina kai ngatai mo tupu koe tau toi wakai ke tau tup tolahi pa mo ngahi pore koe o tene o mai pa mo anga koe o kakai koe tau no whakatau tup kakai lalahi ma tua na tolu na ke malo hui mo yako ko hui ko whaunga koe o kakai o hawhanua e iai ten tataki e lang whakalaki e kahau. Ko taimin fok, lahi apete nofo mai I he tau koe tau tupu. Me mei kui ko lahi tahe, ka ku whai tala noa ki ai, ko hae ngahi mea koe ni, mo mea tau alu, ko hae ngahi mea le rei ke tau teu ai ki e kahau. Kau foki ai e mahu inga koe e whakatotolo mo e whakalakalaka. Research mo innovation. Au toi siwa nge ki ai, ko hae whakalakalaka e ngahi mea koe ia, kau ki ai koe kawenga taha hono tau I koe o whai toko na tapu. Pore ko tau fo mai mo ia ko hae me uta heta mini hae me te tau fai mo tau ngawet ke kau kai mo kau mo ia la fala laka ko ngahi kolo mo tahi ai ko mahu inga fo kia ke toanga kina lere ko ngahi fala laka ko ke nofo pe mo nu ia
e ngahi open area pe ngai kolo mua ka pau ke tafi ngai kolo pe ka ngatai ua ka upe tonga tapu ka maunga tonga ya EU a pai va mo ngai me go ya ko ngai fatongia ko fai le de mai ngahi fototu fe algo ke ka hau ka ha me te tau fai ke tau toi whaka hunua kia ke ngau ko hono hoko e mea ko ngai whakataha e fe ko ha ngai whakataha te tau fai ko hi ko pure anga pe e to taha ko ne fai ngau ngai kop ke siasi ko ngai ka business mo community mo tau ka tamu ka kai me muri tau ta no anga fe ha tau ngai whakataha e sa yang e ke au sia ngai ka venga ko ni po taha fo ke ngai me mau inga ko hi ko tu te tau simakai ki ai ka ngata fai ko tahe ngai me ko fai tuanga langa fai ekonomika fe ko lahi ivi na ku lahi pa nga fe ivi ngau ko fonuan ta vo ngai po me ko fe nga ngai me ko lahi ngai programa to ko ni ko mai ta tau pe fa banga pure anga pe mo mori fu lahi pa nga tuai hono fa ka hoko ngau ko tu ko tahe i fe ngai ki ko ha fe ngai ki lava ke langa ke ai ngai pisista ta ka na lo ngai ko ni ko tanu hala ko mi ka ta pe tolu vangi ka ta ko ba ka ia tu ki ka langa ko ki ka ta pe fi ai fingai ke ngai fa ta ke hiki ke tu nga ngawe ko hi ke tau lava ngawe ngai monu i mo ngai pa anga tau ma ko hi ka vabe e ku lahi au bet ko ta hai ki lahi e langa fa laka fa ekonomia ko no vabe ko no ngawe e sirin ko mau ko tu ko ka ko fa ka tu pe ke ka kai fonua ai fa ko ni ke tau mo fa ka mo do ko tau fonua ko ha te mau fanongo ko ha me te tau mo pe ko nga me ke lalanga ki tau palani mo tau ngau ke ka au te tau tano ai hen pe ko mau fa ha tu pe i he me ko ia ki hoko tu ko ni i aho ko ni ko fa hoko tu ai pe fa fe lo ngwa ke tu fa ngai por kalama be na ngai me fa ki ka to fa hoko tu ngai me ko ia i he mahina katu ko ta pe fo ke me ko fa hoko tu ko tau net polo fa malo ke net polo lava ai ngai malo ku lava tau fifia ko to pe i ngai le ko na fai pe tau fa malo ki ai maha ko ngahi me ape ko fe lava ki ai ko tu ka leva ki he to kon pare mia mo ka ministau ka me ke na hoka tu ai pe to ki osia pe tau to fai tau po tano aki malo bet malo iktai mia ko ko pe ki he ka ministau ka ni ko hi ko ngai mia mau ngai na kan mau ki na ho ko mai pe to ka to pe mo ministau ka ni policy mo pa na pa mo pe ki health pe mo internal affairs pe how pe ki economic development pe mo tourism pa to fa ose da me toy in the press conference ko ia ga hon foko ko ngata e o appointment ko ka tare kita ye ngai poate ka ku o ha aki e potunga we o ku fa atare ba e foi ba time ko ni e foi mahina ta ke fa tala no ki he privy council secretary privy council se ka ak mo lao na o swahu he wa fe wa ta ki hono whakalelei o ministry, ke whakakau e ministry koni, Ministry of Public Enterprise i he lao. O tuku he tai mini, tu lolo tonga lao ko minister pe o articulate he lao, ko hono mawhai, pe mo e poate, pe mo e ngai Public Enterprise. Ai ko whai waha taim koni, raki a ua, o whai ki whama opo, whakapaanga. He uhinga, ke te ki review ange, ai whakamore o whai he whai sino, koini koe poate kau tare kita. Mo e nau function, mo e nau role. Koe natulanga mahe ni whoki. O teu i he kau teknika re, mo CEO, ai business plan. Pea koe ne taripe he minister, pea koe whatongia rewa ai kau poate ko hono monitor, hono implement, ai business plan koea. Moha toe whahinga ngā amendment na wala sio ka pau kai ke lelelele ai ko u me e fe mau ke whakakato e foi waha time ko ni
ki mua o ko te reappoint a kau poate fo'o. Taimini o swahako peke ngai ministry te nau ki lere caretaker mode. Caretaker mode he ko ngā o saipe nau business plan. Business as usual, o wahe mo nau ngai mea behe, kai ke toi tuku ke ka toke ngahi mea whatupake, pau ke nau rewhia me ke CEO pe mo Minister of Public Enterprise. Kau fok pa mono toi review, ai tunga wahenga, o ihe ngahi Public Enterprise. Kau ihe mea kwhaikai ngāue, ke siope ki he whatongia fok ai mau mawhai ke mau wahenga. O ku kau e ongo fwoi mea lalahi e ua o ku haa kia he kuptaha whao e lago e ni, ke he nau hanga whakaukau e wahenga relative to artists. Rakia, ua, whakaukau e tuunga iwi, tatong tu hau e kakai. Ai ku whaihono toi o mai he nei o e ngahi report, nei o mai ko iai e ngahi tuunga ia, i he ngahi Public Enterprise o ku wau ke he ua kilu. Ai tunga wahenga. Mahalo ko ha tau ni ai uango fulu e me ai kau te ke faha no review ko konga ko me he kau polisi o ku o si fai tutune kabineti ke whaka foki ai na ai National Intelligence Security Unit na establish ia hen he pureanga motoa i he office ko nei Palemia. Ke whakafoke whama opo ai u dimensions koe o security, national security ki he a polisi longolongo. Whakafoke aki ki ai pa mo e drugs unit, ai ni kone task force koe ni i kolo ki ai. Ke nau whengawe aki whakataha pa mo e transnational crime unit. Ai kono whakama o popo ko ia pa uwhai kore ke TPMA pa mo whanki container house ko ni oku ke tu takai holo ngai teu ko ki he forum aki whare ai tolu ke ne kamata ia ke unit ko ni. Oku whai whakama o popo pa tokanga mawahe ai kau polisi ki he talawhekau nei o mai he ne awhio i he symposium o e wafe wataha. Pea te refocus ai operation ko ni ke tataki me he commissioner policy ai whatongia ko ni. Pea tok tānaki mai ai pe ai ngahi agency o nau whekaukau aki ke address pea koe meni au ai whakaukau he taimini. Ke allocate ki patseti ko o si whakahingoai ki he whatongia koe ni, ke nofo taha focus i he supply reductions component o e national policy. O gai ai whakaamuia ke empower ai Navy i Department ko ai Defense, ke nau whai nau toi petrol. Nā ku mao e whamatala mi wawau, ke ngai tuariku, o asa ngai fu waka uta koloa e haga e mea ko ni ko fo kilifi e ngai fu riva ko o ku whakahifo mo whakaheka asi mai uta ia ngau e aki e fuloto moana aia ko e whakaukau e ngau e ke kau e wa ako ne Navy hono factor in mai ki he whaitau mua ko no tau ai hono supply mai trucks ki e fonuan pe aku lolotonga lere ngā aue ko no fotu e CCTV he ngahi porters malai wakapuna malai waf pe mo ngahi critical area pe aia ko e whakaukau ke tau raki hangau whakapapaui o ku tau ka pau kai ke whakangata pea o ku ne whakasisi ai hu mai i he effort ko he taimini ke tau rak establish o tau lava malu i ho tau pota pea tau toki i
whenga rewa ke tau ngau i loto i he demand reduction ni. O si mahino pe ta whaako ne harm reduction ni e fu mahu i ngau pito nei o mai ngahi ata ki au ki mau tolu. Ki he mawhatu ki tuki kua au ai lavea he drugs. Ki he tōnga o koe kene toi ilo e ne mea ku oku whai. Mea ku tōnga whaka au whai. O mahu inga ke tauhanga o whakapapau. Not only tauhanga malu e whonuani, save the nations, but the next generations. Ai o kai ai ho haalahi ai motuani e pa mo potu ngā we. Ke toi design, revisit, ai ngai whotutu ngā we nei whai mei mua. Ke toi ki moa focus ange, ki ha whainga tāketi e osi ange tau, pe osi ange hawhui. Waha taimi tau lava, o mai hanga hi measurable indicator, kene inform ki tau tolu mai anga tau whai tutuni. Mahal ko ia pe kau toki tarifehu ia tu pe he hohokat ko ini. Iyo ko ki mea pe taha i he konga ko ne lulu tai. Nai o te ulawa i pe ke i premi. Ko o stuku ki tua ai terminate contract ai CEO o motua o ku hu mai rewa a ti palu on a temporary arrangement ko uhi ko mahino mai ke mautolu ko to gane taimini ke hanga fa malala tu ko friti ko vaka puna tolu ai lulu tai vaka lahi ko sapa vaka hoko ko tuini ota ko vaka sisi e white 12 o tu kone taimini lo na talpe mau mai ai sapa he wafe wa tolu mau ni ai white 12 mahal wa imagina ni o me ai ko ki vaka be kon ko tuin ota o ke lele neongo ko to ni ulele ko ya to tu ta off ground kai fai ki fagalere ke nai fa technicale ko report ko o mai o ko tiu o misinia ai tuin ota vaka fo wena tau fa tau tu tiu ia ke fetong malo e peleri pe pu ai ko tunga fa tu tama ko ya mau fatonga ko me fa engineer ko hinga e mau fa kau ke mau seek ai expertise a te vita palu pa mo ke ne hanga o raki ke ne lava restore pe te ne lava restore ngahi firiti ka lava ke no molo e tau whenonga aki ua ke ne o mai whakamatala whakama opo e toi ki tonu ange me ta whaka teknikare mahal te moha po whatonga ai mea koe ni te upehe pe ko kau tama whaita e kehe pe hono toka ngai e hata mawhaita ai mea whaita moha o hata matoutai o toka ngai mea whaita kehe au pito aia koe hui ko ho tareniti pe ko ho passions pe ko ho o professions o ku iai whahinga hohoi mawahe pe a koe ki he pereperengeso i mea ngā we o ke lau pe ai industry ko ia pe ko mea ko ia ko ho ki pepe cho baby ai au ku uhinga pe he whakau in a temporary arrangement ka ni lava whakamaapopo mai tuunga o ku iai ko mea ko ke ngai whakamore whakapaanga o ku te kia ke lava whakamaapopo ku lotonga whaipe ngawe ngai potu ngawe ko tope he na e kehe pe paanga ia ko e paanga tokoni hanga tono Australia ki hono haia mai ngahi sapa he taimina PC ai kehe pe paanga ia na to me budget support pe kehe pe mo paanga ia na fa ke ngahi training mo ka involve ka to pe ia i he fu ka taha ko ni on behalf o pure anga ai ko equity to ton ke reflect ai ko paanga ko na ha ngawe mai aki me retirement fund me pango na pa na mo fa to ngai na tal no fehu i fale alea kai pe ke lava o mai hanga i whakamatala pao o mea koe na mau toki mau e ku hu mai
na disclose mai pe ko 4 miliona na e whakatausea aki e retirement fund he kautaha. Pe mo e 5.5 miliona ko e budget support ko Australia. Ko time ko na toki eke ai pe ko feleva ko feleva ko haireva na ni whakakakato ai wakapuna na tahani ma miliona. Pe toki disclose mai na ai mo no. Nai mo no ai lulu tai he retirement fund. Na kfie ilo pe na current toa he pureanga. Ko tali ko na o mai ka utu e tok fama abo mai pe. Na malu yak pe wakapuna ko ini. Wakapuna ko ini. Ko tonga fatu ta maki o kuiai. He ko wakapuna ko ini fe mau ke toi fe tong hono misini. Ngai misini ko tau ta no ai ke lau miliona pe. Amerika. Aia ka pau e tau peheu default e kau taha he ahon. Ka kia hawe liu e wakapuna koe ni. Ke malu ia ke funo ono miliona koe. Ko sea koe. Antai au ngaya. Aia ko tōnga whatu tā maki eno kui ai e kau taha koe ni. Nā ki whakarea pe ke pare mea. Nā taiminai e whainga case complicated pehini ke advice ne afio ke activated ai kupu ai lao Royal Commissions for inquiry ke fai hanga au ke ai he ko natula ko sio ki he ki whakahoko whatongia koe a hono pai pass ai mea koe lao kai ke fau i he due diligence kai ke fai tu ni pesi i he document o ku preti polo kai fe po tala no aki pe hia seipe o mea ka to ko hopo ko asika clearly identify mai he kau Royal Commissioners ai ngahi mata vai o halanga o fai tutuni mei he poate o alo au ke kabineti mai na hanga fa identify he ko time ko na eke tuai hai makatu unga o disaster ko ini. What caused a disaster? Whakaukau au, koe tari koe o mai he Royal Commission, na koe kapteni, koe ne wholau, koe kai ke whahe kau meti. Koe tari ana o mai e ko hono whakatau e waka. Ka paurewa, o toi repeati pe whainga whakaukau koe ni, he fu more lai. Koe mo ui e fitwha, mo ono kilo e tu hauna to tonga ke waka koe ni. Kai ke nau fōhu ngai fo i due process koe ni. Koe ni tau ko stano tau tau ofi tau he whanoa miliona. And repeating the same crime. Kia o ko tui was kia o koe uhi koe ne complicate o mea koe ni. Mo ngai whelalawe ngai whai tutoni. O ko te kei kia halau pau kia. Ka koe direction o ko tui au kia ke case koe ni. Ke fau he Royal Commissions. Kono uhinga tene oangerewa express lane ke kau whamau ke nau kolo mai ngai whitu o nau responsible. Koe absent koe whehu i koe ngai whehu ena o hake he asika. Na yanga whewe homo arrive i he tahanima miliona. Ki he waka, na i talo hono parking he wafta havalu, mo ate he wafe ua tolo. O whatau mai ake tahanima miliona. Fair report, engineering report. Koe ne absent koe whai report koe ya, koe mea ko o tui ai, o toton ke ave ke. Kai ke, mahal rahi pe u mea, ka moutuk whihu i mai pe, kai wange taimi ke malo. Malo koe tānakat pe kia koe aho tusite, na hanga he Director of Civil Aviation no ground e wakapuna. Koe nau mau e tutun whaka teknikale pe. Nai whai ngāwe ki ai e he lulutai, o māu pe ia ki aho topule lulu. Apule lulu. E nai tuk whaatai ke kamata ne puna ho e whiawhi koe o e pule lulu. Pia mo e aho tua pule lulu. E ne tuat koe ni e to e māmalohi ange, whamalohi ange e tarekita o Civil Aviation, e ne civi ai malu mo e hao
ai fai fatongia ko ne lu tai tau te fito peki sino va puna pe mo me fa technical ko fia ko airworthiness mo fa papau ko ke na mo tu ni ki ngai ho nga ko ka pai la te mo ngai me to ton ko ton ki na va kai ma pe o fia ko mo sino ko va puna ai ko me na ground he a ho if you have to stay po tu stay pe a fa le le a pule lu pa tu wange ho e fia fika na pa ku to mama fanga si ko ni spekita o toko ni mai ai paso ai go regional office ye ke me fa ka civil aviation e Pacific au tu Vanuatu ke fenga ak pe mo civil aviation ko e Ministry of Infrastructure ke fa ba ba be ko u palo pale ma no fo te ka ta o address fa le le pe ka I malu mo ha ba ba ka tu nga o ku anda threat ai pe ku tu ke mau a tu ni pe hoko ngala hoko fa ta maki u pa le ke nga ma civil aviation ke ground withdraw mo license ai ka ta ko me ngi u po te ko tanak pe ke fa mata la ko ne e mista o ku lo do fa mo ke pa ta million na tup ko to tonge ta to fa fa tonge ka me me po te ko fa nga ta no fa fa tong ka ku hanga ne mea ku sio ministry ke ai pa mo remuneration authority ke review ai ko avalise pa fa ni ma ap ko to to tonge ko to tongi ko fi remuneration ya ka tare kita no foi fato ngai ngai pote ka ko ke mi samo wi ke ne ma ai mo mi sa ko ke economic development malo ko be fa mal mala be fa ta puka ki ha ta leva fa ngamari ko ni pe ka hili pe ko ko pe ke ka ba ya fe hui pa fe hui mai pe fa ki polo kala ma hand over ceremony ya ke hewa ki he sep fale he sep pe ki facility ai pot ma ho ko ta hanga me na tali cabinet ya honi me he fa ho pe me pot nga mo tuani ai cover piul. Unfortunately, Natalia nia I cabinet ko puleanga motua I November ata fito November wa noa wa tolu. Ko ta fokia ngahi priority commodity kai ngata pe tongani ka ke pe fokia Pacific kava. Ya ko lipoti ko na mai fa fokia panga val ponion no miliona a fonua na mauia I wa noa wo. E fra hu mai leva e pile ko ni wa noa wa tolu. Ana to ko unga pe no to fra hu atu e motuan be mo pot ngawe e honi ke awe ke cabinet o puleanga ahoni pena entonces pe ka lava ke hoko atu ngawe ki he public consultation pa me ka kai fonua mo ngahi kup fika wa ke pa pe fo ki no fra fo mai ki crown law ke fa sio ke kai me fala ko sabeto ki to lave at ke tipi ba pare mea ngai mea I siu ko ni ka ko fie fra ko pe ko ta ngai mea ne fai ke ne pasia kabineti ke ka ko te ngawe ko ta ngai siu na ho ke I minister ko mia I kabineti a hon ka fra patonu ya pa mo pot ngawe ko mo tuan ko va lei pa fo ke ta fa ke ko mo tuan no to ai ko tafak policy ku ya ye leipa ka kono recruit ko ka ngawe ke algo he toli o ku he pot ngawe ya fa lo to fonua ai ku ye minister ai ka ko ta nga issue o ku o mai ke motuan pe mo pot ngawe pa ko tu mo si bia I ko to be mo tol ko fa ngo nga issue o ku fe pa ki mo tau ka nga ko he toli ka nga ta pe nga issue fa economica ka ko membe ko lai tanga issue fa sociale o tau feko ki mo ko ngai pot ko o mai pa ko ngai fe ko tau fa fe ui mai no fo ko ngai pre training tau anga na tolu pe ku sufficient na ngai training ko ni o ku tau lava nai o fa tala no ka te na tolu hange ko content ko ngai kontureki o to ta tori pe ku dau aware ki ai o tau fa ngai fatongia ko ia hange ko na ngai rights ko na tolu e time ku na to ataki nusila e proclama RSI pe ko Australia e proclama PAME aku ko lele mai na fai sio ke ai ngo pot ngawe felave e pito ngo pot ngawe ko ia pe mo pot ngawe mia pa pe fo ke pot ngawe ako e proclama ko ni pa ka mere ba ke ai pe mo e ton pare mia pa na ma o se ko lele mai ko steering committee pe
he pole ko na to kosi ai kuia ya Australia pa monu sila ko mit koni ka ko pa ko anga le vai fakau pana ma agree ke ai pe national committee be ta tol pe tongan ke se ke ngai issue koni pe to kwatu leva e tau ngai fotutu me tau ngai framu ki e o fonua ka ko ngai me aku it's a work in progress ka to ki lave loloto at kai e minister mia ngai me ka ko ngai me ne fa fu to kan kai kabineti e kabinet ko na to ko to ngai me be put ngawe ko ta ko wa he a holding fire hand over ye ko ta fo ke ngai fa le peki na fa pa ngai e put ngawe e pure anga ki mo atu pe ko lava hono HESEP certify ka ko ki programa ko fa va vet ke he wa ku ya ngai commissioner no sila pa maseria ka ko ta ngai me to kan ke put ngawe mo sio ke ka u ke ai ngai fa le peki ku HESEP ngai out the island ke to ko ni ko no uta ta me kai ki to pure anga ta fito ke ngai root crops mangai a me kai ngai ko mereni ko hina ko pau ke fo ia e programa ko ni ka lava o tare ngai market fa to pure ko ngai me ke pe ko na fa lava ke ki moa o ku lo tonga ngau ke timi e tai nimi ke takaya to ngai fa le ko loa ke si ofe ngai to tonge ko loa ko tu ko me ma winga pito mu to kan ke lo tonga fa ngau ke lo tonga ni ke fa ngau ko ya ako ki me pe ko fe lava ke tai nimi ka ia ngai fe u ko atape ka u ata to we ke mau ki ke se pe ka pe ko e mo minister ni malo apito pe ko le pegi ufanga fa tapu kai ate ki I tala no me he po ngawe ki ngai me fa lo to fonua ko ai fonua ko me la he u o malo to toka ngai tai min fa tala no kai kapiliti ane nai e ko uloaki fika wa ki me spot ko ne pasifiki he wa no to taha o ku fa ngawe mai ki ai le osi fa foki ai pitiki ai pana mau etongani ko fatongi ang tuk mai ka mau to ke mau hokot ki ai ke mau to vaka I fakalele ko ai foki ngai fia mau fakapaanga ki fakalele ko ni o sipoti ka ku fia mau ke mau to si ofi ngai fia mau ke mai ke to fai ka tala noa ai kabineti ke vakai ai ngai sipoti ko ke fakako sio ke ngai infrastructure ngai facilities pa mo ngai me pe ko nga kai makatu unga me ai hoko atu ko hono wa ko sio ken ke por kalama toli no sila mo aselelia ai ko me ki ai minister ko ki emtet ko ai pe ngai elia ke fakalele hange ko no da fa fo ke ki save ma la fa hinga mo to na mo yai e wiki atu ki impact social impact study o ngawe ko ni pe fatatau ki save a pesete anonima na pe o kulele pe pesete toludimba o ko fa ngata aya ko fa esio ki ai ke fa hano falele pe hange ko ngahi a koko o fai pe mau talano ke kabineti ko inga ke mau wakai ai polisi pe moyangan fakalele o yako ko inga ke to lele yang ki kau folau ko niko I toli tatau pe no sila mo aselelia firma etai milahi ke fa no ai yako ke teknau tulu o ikai ke fai pe hawi ke eua pe aspe na me ate vakapuna kai ave ka mata meimu ko ngapa mahino le vaia ai ngahi makatuunga hai ngawe anga te na o ki ai ko hai ai atakai au te nau whetau laki mo ia, ngahi whiema uko ia, koe hai mea employer whiema mo nau tolu, pia hange koe ngahi palpalema koe no wha o hake I he tālanga e o hange koe ngahi mau e ngahi whamiri, mo ngahi mea pehe, whiema uke whai ngahi mea koe ia ki mua me tala talai whale, me tala noa I ke mahino, pia os koe ia pa nau qualify me ia I ke nau lava mai o whai lesita. Ka koe ngahi ngā au e ia, hanga me mua ke mau, wakai ki ai whemau ke whai whakalere ki ai. Ko ia koe ongo mea lalahi ai ua, o mau whai kia asio, mea ki mau tau le taimini. Kau sai pe koe tokon pale mia, kai pea ngai whehui.
tene whaia laulea ki ai, malo. O ki a whaka. Ko kole ke hufanga ngai whakatapu ko oso noa whaki ka e Adamu Whimutuani ke hoko atu pēa e ngahi whakatala noa whikau aki pa mui ngahi ngā ue kulolo tonga whai e he pureanga. Oku koe i hene Whimutuani ke whakahatu pēa e tuunga o ki ai koe ai tau maake o kulolo tonga tō tau whonua ai a koe moftengi pēa koe whamui taho e ripoti na e auti ane fiafi ko toko fingofu ma fitu eni i tongani o ku sivi whakapapau i hona utoto o mau nau mau e tengi ai ko toko whafo o na e mau ane afi pe o ku tākoto ai e wharemahaki ai toko hiva ko toko lahitaha e tākoto ku i wawau ia ko toko nima tolu i Vaiola pea taha i New Eiki. Oku te kei peke ai hataha e malolo me tō maha ki tengi koe ni. Pena ave fuke ai toto o e whahinga koe ni koe nai fuafua mau ki nau tolo he whakautua. O sivi mai ke ilo pe koe kalasi a whe o e tengi o kui tongani. He kulawa fuke ai kalase wha pe koe o mai koe me lepi i Australia, koe vailasi taipe ua o kui tongani. Aia koe mea ia o ku mao koe he taimini, pa koe whamalolahi atu ki he kakai whanua, whamalolahi ke pureanga e nau tokoni mai o ala mai, tautau te fito ki hono mopalaise whanua, ki nau tokoni hono whakamaa o e whanau anga e namu, ai oku waingahi wheitu o ku osilolotonga lere ai ngahi whamaa, mahalo kui wahenga koe ne hongfulu, koe ahonia, mahalo koe tokona kiu teu mai wahenga tonga tapu wha, oku ilo peo ku osilere tonga tapu uluaki, kaku oku kapau kuaha fie mau a ngahi constituencies ki whai atu ha tokoni e tokoni atu ai tokoni Paremia tawai koe nuku ai Meidek he ku ki hono whakalahi atu ha Seniti ke tokoni ki he hiko vewe koe ne oku lolotonga whai ko mea mahu inga ia oku tokanga ki ai putungai mo ui ke make sure ke tauhanga pe o whapapaui o kui kai ke tauhanga whaka ngofua ai namu ke whanau. Koe pango pe koe ke taupure ki natula o ku lolotonga to e uhaia taimini pe o kou iro pe au o ku ai ufeitu o ku anoano ange i he ke hea me ufeitu o kumātu upe, ka koe o kua watu pe ai whana ki ngahi api ako he taimino kurere ai, ko inga ke toko ni pe ke whasisi ai namu ko o ku takai ke o te nautoe o whakatofua kai kai o mo ui ai lava e pe koe i keika awai. Ai koe umea ia ko tokanga ke ai ngā ue ke whakamaa pēa ngahi nofo anga o e namu. Whamanato atu pē ki kakai whanua koe tengi, koe o whatupu e vailasi, koe ngahi whakailonga, langa ulu, whelanga aki, tau te whita ko tanga ui, koe mofi, koe tai whikai, wai taimini iho ku ninimo, taimini iho ku lua, ko ngahi whakailonga ko o ku whakatutama ki ke whenga i koe ki wharemahaki koe langakete koe mofi lahe au pito kai te aha iwi pea mo e kapau e asi mai o ku whanoa e toto he te ringa ihu mata koe mea iau totonu ke
whawawāwe tāki whalimahaki he ku tū ko he tūnga whatu tāmaki. Ka koe lahi taha ia ka kai whonua ko lawe i pe e au o ku whemau peke he inu pana wholopeho fo i pana tolo inu e vai atatake lai. Whemau o pito e vai atatake lai. Koe whemau koe e sino e tangata ke mau e lita e tolu he au. Ai koe fluid ia whemau koe he au. Ke tau mau pau tau mau pe mea kai mau me tau ti mau me inu vai atata pe koe tau inu juice pe koe ha ka koe taimi ko ke mau e tengi fe mau e ke inu e koe ia li tai wha ki he ono i he ao ko ngā ke tokoni ia ki he wawe ko ho puke pa tokon ko ke a koe pe ke ongo i saiangi ai maha ko mea pea ko tokangi ai ka toktoia ha whehui pa tok whehui mana yang malo. Korbe ke o whamalo pe ki tōni paremia pe fo ki tōni paremia. Tuku fufua whenga maare eni ke o hanga paremia whamalo hi mai ke hao ki eni ke whaki ripoti. He kai ke fuloloa. Ko au ko ministry e wa ko justice ai ui pe ko lao ka mana ki tonu nge whamauanga pe sai pe tatau pe na kainga pe pe majority me tak mamata ko no mo oni ko ki mau tolu ko ka se va ni tipe nau e ra ka pa ya ne afi bo tipe ma pantala mai ka au ke ma te nga fa se va ni ti pa te nga fa se va ni ti au ka te nga fa lang pe mau ya we ka ha pa ka ko o fahato aki moutol ko taki mamata ko foi ministry fasevaniti he ko taki mamata ka pe me foi le ko tua mo lo belepe kai pe hata hai o fakau ke ki tua pe ki algo ha feito ke sio ha fa inga activity hanga tape how many to wa o so aka pulu te fai ko ne foi ha ko ya he is a tourist. Ai ka tau uma whenga tai mini ke tau hanga whao i atu ai fo i whakakau ke tau alu ke a fo i rea volo o ku toe tau peheu toe malohi ange he wai mau visone mau ministry ko mau visone e upehe ko taki mamata ko driver ai ko driver ko tau ta whakauri ai au hanga e mau toro ia drive ai fu me alere ekonomika ko a tonga mabu me whakatata ka pau e whakaofa halavuna mau musi katope halavuna tika sia ke urungi upuria e paralafa e me loholoho me mea katoko ya e whankumafu ki ai hau koe e tamawhala e wau sisake ki olunga e tama e uriwhi na toha fo i ni hono ai ka pau e mau he tourist fo i eni fo i manawahe ko ya he kake te hau ki tongani sa koe kis whakatata pe ia ko tourism industry ai ministry o mauhanga drive ai ngahi tapa ke grow it our economy o fano no pe ko le la ver nei to ta han fi ak pambo ma pare bia pe a kamata ko me tau tolu ko Singapore mo Japan e ka te ke ilo ko ka pa veve i ha fa a hinga fe tu pe ka ka veve la ko uhinga he una pe na tolu ya ko order begins from me ko me na to fuare aki kau ngawe he ka sin la he fono ko ni ke vai ka pau pe e ngo i he tama ngawe ai ofa ko fonwa tene kamata ia maa pe ko mau mia te ia ai ko ki mia sisi e ko ki ministry po hanga le va u e un activist ne fa i ministry o taranga na to ta kita fa o ne budget o ne budget ko tu hau ya ya fa o budget o whakatata upe ki he ngawe mo oni koe te mohanga ko o whakahoko paka paurewa ko hamea o whakaukau e tama ko he o taupehe ke eti taupehe te tana ki maha ki pana ta hafe pautalang hai uhinga ten talamai Fema o ki misin kos
ki kosi ake a kau hala ke ma winga le le vai ai ko hanga ia kau e potonga ko ni pe ko mau hanga le va o popo ngai business ko u faka tourism au na link ai hanga ko ngai resort ko ke pe ke ana na sin la kau mau empower and au faka kau ke na lava o te ila te me ange te whahokang. Sai, ko ki motu ko mako Vanuatu a pepe ko. O sai whakamere mi si apani o tau me beki ai. Mo ina ko tau pe ka hopo mai hafu ka si apani tau pe to ko tolu afe. Ko whonu e tau pange sini ni. Ai kono whanau bea ka ki moto inga mo whai, koe whanga ki la pe ma furi hol. Ka kono whakanau o ku mauhanga kia e mau ki ministry, ki mau lava ilo, nga hi me ke toi whakahoko ane. Ai befang ki kore ko ke tuia ka fola mo ni ke watu ai ki mo tol. Ko justice tu atbe ki me pewa petol nga ko taimi. Ki me ko to an ke na talu pe whakaka fora. Ai me ko tari fang ki application ko to ta umore ko hingoa ke ririu. Ko to mui ho tamasi. Ko no molo ya na fa ala ko tamai alu ke loya. Mo sira re pe o ke loya. O panga fi loya. Ni mangiau ke ta. Pe ka ya seri ta ko o si alu ai pe ka pa te ka me ni to he ka pasi pa nga o ha o ke hen pa ka tu ko tra mari ko me ni ke alu ke mo te ke to fok. Ma mo fomon ko to pe. Ko pe pa ko re ke si ko ta lang. Ta ta. Fa ofa ka kai. Simplify a requirement ni. Tuan peka tu hapi oloi, kapag hingo ano ko te vita paloi ko siyan me ya anak. Pag mawang ano tayo mino fa igi fo form, hangin peka talo ay visa. Ay form ko en number be ya tahabia. Ko tu peka ni ta ko kun ekre peka hingo mo tu tala tu ya. To hia. O pehepe. Ka wa me ki fo kawa pe ai. Pag ni osi peko ya. Mahalo te ke to peko ki to ita u. Same day pe ki fo ya. Te ki ngata pe he so to la mo ngai fe i ka ko wa te pe ki fa ko ko ni ko no hinga o mau fatongia ke mau simplify o tata pe ha pa to nga mau ya pa mo ta he ka ke mau strict pe ma to ka fo me pe ta ko tan ko mau tala no ai na ma to ha bai mo ti pe ma ha ngai fa he ka ke ma le mai ha bai ta to ka va henga ya ok ta me ti pe ma ka ha he ko tau mo ui ke tau vahe ke tau alfa luk fua pa ne ona ki fa ngata ko nga ko me ko na mo wanga ki ai kana ku tui ke ni fa matala ko pulele ke fair ke ma me ko fairness pa ko ya ko ki lai be tanga me tanga ka tu ka tai mi fa ma o fa pe ko mo ma ha ki me me ko fa ka tu ma lo Malo ka tana ke te fanki me ko ni pa tau o wat ke fehu i ka ko tu pe ka fa ngong ko hi ko tau taimi ke ha ko mo ngai sewi ma winga pi to ke tau tano ke a go langi ko na matari a hone standard operating procedure ki time go declare emergency aya ko matari ko pa nga le vai ko no declare no talaki u me fa va ako mena ma no fo ke nga small scale disaster o ku hoko man made ka ko ma finke faka ai kakai ke nau lea mai o ku e me ngari e ala hoko e fa tu tamaki ke no fo ka pa ke fa ke hatokang apa na mo fa no press conference ko o sina mau ai ki tapuhia ko ne suspectia e au ko regulator o veve ngari na go ha me hoko he ka fa mo fa asio ki ai ko me na matari na mau sio kia ke tari e fonga ngā koe ni. Ako mena e te talanoa kia ni nai kapineti. Ai koe mea ni review ya he moi pia moe me teki. Ngai fu pou koe na TCC pia moe TCC lo tu takai holo he fonua. Ai koe mea ua te mawai. Ko wakai structure pe ku tu fefeka feu na whawhai ku hoko whatamaki o holo. Ako hono ua. O koe kakai nau pehe na ngani na kua emission, radiation. Radiation whatamaki fu ke sino. Pa te mau cheki moe pe ku ke tau pe ngai fu me ko ni ku olunga ko ni ave ko e ongo pa mo lea ko he mobile ke fa ba pe o ku I level o ku safe ke ka kai o me ko ko hono wa ko e
ngai fare ko na langa ko ki forum as tal pe community ki nga ke ko ngai fale ko ya ki he programa ko tapan kale lai pe ngai fima u me he ngai va he nga ka wa ya tahi ki he no fanga ko ni ka nga fa puyanga ko na wi tahi kai ke to ya ngai no fanga le le nga ke ko nga he fima ke wana fa ki fale ke hoko ko kliniki ngai va he nga ni to ko ni ngai health center mon fa kala he ke ngai office ngai pot ngai ni CC space ka ngai fan ki fale ke office ko hono hoko ko me ko ni ki he pot ngai na ke moi ku ya nga hi case ta hai na so me ta ka ni di fa ngai ke ngai case ko non compliance mo lao mo to fa ma po case ta ko ke ave anti corruption commission na ke fa ne investigation la tetalia ne nai ai lao ngai tutun e fa nga ki ai komit lao ko fa le ko meni fa mo la he fa na va o ngai ki fa le lia ki elia ko pesticide o ko ke fu malu fe ka kai me pesticide ta bo no fa na ke ngowe mon o mai ngai me ke marketing te ke o se ivi ko pesticide no nga ke fa na o fe ma le va ke fa hanga we ki mai regulation ko ni ke ngai ko no toka nga elia ko ya ko te ku ngata he ko tu ko tau kai mi ko tu pe ko ha tau min te fa ni ma pe ba tau fe ngai ka mo ngai pe ngai e fa nga male ke e ke ngai fe ko ni fa ma tau na ma o atu ngai fe ko ma winga ke fa no ka kai ga tal ki ai tu va ve ngai tau ma Malo pito e ki palemia ka pe he ki he tokan palemia e whenga mare ko ni ko e ki whehui ko ni ko ki whehui taha pe pa ko atu pe ki he minister ko e potunga we polisi kai pe he ke minister ko po tunga o ki he fo mau anga ko e fehui ko ni e ka venga pe ko ia e fai to kona tapu ka ko me mui at pe to unga ko ni ki ai e ke isi ko ni to ko ta ko na ma o pe mo e fai to kona tapu ko e panke pule pe lava pe to ko ma fa matala pe me e minister ko polisi o to ko mai ko i fe to ko ta ko ni lo tongani Io. Na os fai fai ki he police commissioner ke ne fa papa i mai. Ko ui ko lahi ngai ngongo pehe ko se mawa he me tonga. O ku ko e fra ko mai o wai ne time curfew ke taliu ia ki he ka police o ku ke he ni pe. O ku fra tatali ne hopo o ku mahalo nai ko mahina katu o ku fra ho ke ne. malo pe te minister ka pa te tupe ki fa mali ko ni ke e ki minister ko me fa mau anga na lava tu ma ki fa mala ala ki he tu nga ko ko hopo e to ko taha ko ni kono moni ona ya ko e ka be foi fanga tangata e hango ni ko au o wai a fanga tangata o mia ko te lava ko o pure ko o ki ai o ekepe ai ko fa ma nga ai o ui antana doria ye ta fa ke ta ko ki ha ki hopo au ko ki hopo e me ko ma to ro me no pe ngai ko me ko na fa ma tala ni nai mai me fa la pe ko au ko ki hopo me o ku me anta pe fa ma o i he peno ro pe mo e ta fa ko HC me ko ya ka nga ke ta ye ki hopo ko me ko la ba taria to mo fe malo Malo pito mau whenga mali ko Malaysia sau me newspaper tau mualele katolika. Ko ki whewi uro aki o whenga wake me paangatana ki koen koe levi na e teu ke sporti olimpiki. Ke whamala ala mai mua e paanga ko ia. Ko hea tu unga ki ia he taimini. Mahino pena e kansele si poti kai kei hoko at peta ana ke levi. Ko e whewi honoa whekau aki pa moe paanga e whanoa miliona koe ne tokon me muri ki he COVID tahiwa. O ku kei toi nai e paanga tokoni ko ia. Ka pau ku iyo. Ko hae ngā ue whai ki he toenga ko ia. Ko hunga pek whehu i. Ko e lolotonga tō ko ia e moftengi ho tau whonua. O ku mahu inga ke whai a whakaivia e pot ngā ue mo ui. Ki hono tau i e moftengi. Ko e whehu hono tōlu whakau aki mo e pot ngā ue kastomu. Ko uhi ko e lahi alaunga ho tau kakai mei muri pe motongani pe. Ki he
Kolo ako ya anau tau kono mai me muri ene more ko ya I nga mai ki tongani. Oglah ya ai whakaama kakai tatau pe I muri pa motongani. Pelava ke ai ha mea faita ke mamata pe kakai ko ni aknau tau ai uta. Ke taimi ko whakaava I ko ai uta e pot ngau kastomu. Kamu kau taha broka. Ko feu I. O whapato nai ai ko le hotau kakai ke whawatu ha mea faita. Pe kai ho ai mo tutun ngau e kastomu. Ko ia pe malo pita ma whainga mali. Malo. O ki tare teo I he ai ko ngai mea ni e tolu. Ai ko mea ula ki whilawe I pia mo e lahi koe paanga na e tāna koe ni ki he sipotina ne kamatu koe paanga ia he ta o whapanga ua ni ma taha ua noa tāni ma taha no. Koe whapanga ni o ma o si ai pe report ki avo ati tae. Ai kei te ulawa o whapate whika taimin. Ka mautonga whainga o ko ia ko hiki ati tae ia. Ko e whilawe ko tatau me panga ko ne whanoa mirina ko ke mau hene o whakahoko atu he taimini ko hae la e tonga utoe. Ka e lau pia mau he ngai whataha ka hoko mai. Ko e mea koe ni ki he ni ko hinga nai whakahohai ko hiko e taimi koe ni o ki taimi koe ni whai ko e emergency pe ko e tomu hako ni. O koe pe sirini umau awe ki ai. Ai koe pe paangai e puranga o tui wahai ki wahei ki he ngahi mea whakama tupake emergency umau ngai pe matol a sirini koe ia. Ai ko e ne tuu ia. Ai ko ngahi ngau ko mea bing mahino ni I he COVID i ngahi ngau me ngahi mea kuku whakahoko mai. Ka ko e tuunga koe na yako mi ai. Pau ke mateu teu e tau ngai mea ngana o tō koe ngai mea ngau na e tō mea ngai mea sivi. Ai tuunga koe o e whutua koe ni. Pea pehe ke paanga ka kusei pe ai paanga ki ai. Ai mau whutu pe mato ke potungai mo ui kene whakahoko mea te mato koe hai paanga na o whi mau. Koe ngai ngau e mahalo ke whakamaa ngai kolo mo ngai mea pehe. Ka ku mateu teu pe ki ai. Ki atare pe fihui kan ki pango na mai ke COVID. Aga pa fa lu fua no miliona na mai ke tau nga ke COVID. Pe na e tai e atita e nau report e go pe performance audit report. Aga panga faval miliona ke mai mi to bulang. Pe ko panga tau miliona ko panga bulang. Na fa e nau atita o mahino mai o ko na mana to hale ko te whakamore ko panga no miliona pe. Aga tu ko tai minia ko panga na mai ke committee ko na tano ke na emergency au ke ministry ko meteki. Pa ko mau ngagon finge fa tai minia ko mau mui e me ko tu mai e atita senyale ke mau kumi pe ku fe le ko ti ke o mai ke fa nga no sifa atita be ne whakamore to tonu ke me fa ko COVID. Ka vale na to hasilin me hango ne fehui. Na to ni mai ke treasure ke ai me tau to whanga he taimini. Ka wafu ke mahino he koe ke mau e le ko tia he ati ta senya le ke whanu whama pop o panga. Ka koe ke whanoa milan koe ono no. Ai koe whawalo ke panga na mai me tu pulang ke malu e kato he COVID. Pea koe tahau ai koe mai he pulang. Ai koe tuunga koe taimini e whai ai mumia ke e me teki e ku whengai ke mau a le ko ti ke whapapau he ati ta. Koe hae tuunga na ngā ke e. Ka hanga ko wheui. Kapana to ha pang ton ke ai pang ko ke fai ke tau ngau ke ngai ma ki ko na ke ko no to to ta ni to e mengon ke custom ma be mo me pe ko pe fu ke ai ko loi ko ke to tapu ke hu mai pa fa to fu ke custom ko tu pe ma ko na me fai ka ko ma ko ke fa inform e fa ko na to le ta na to na to tap pa fa ave na to fa au o sabe ke press conference ko ke ha we mi sa ko custom o ta me ko nga ek ma u ko ke me ka mon pe fukan ko camera ka ba wa fa ton tonu ba ko pe evidence ki ai no bu de ma fa ma ri premia pe fu ke ko me pa kapneti ko ke ngo go tu po vai pu po le me matam tonga ko ko pe tu ko tu fe i le fa papalangi ko fe hui ko ni my minister public enterprise Honorable Pivini. Raki pe kataki oku nake mea mai you mentioned that there is a temporary arrangement for Lulutai Airlines right now with the Palu being involved. Is he the temporary CEO? Taking the fact that two of the Lulutai's air fleets, are currently grounded due to technical and other problems,
will the assets of the airline be able to cover the government workers' retirement fund and the $6 million loan? The two fleet that currently ground require major engine overhaul. Yeah, I don't think that that the current asset can cover for the monetary loss. But the two fleet that currently ground require major engine overhaul. So the assets of the airlines won't be able to cover the retirement fund. That's my best guess. And you mentioned in the last press conference that you talked to the former CEO for the retirement fund. What was his answer to your question? He trusted his staff to do all those due diligence for him. But the same crime that the previous management under the ASICA operations had committed. And that's why I took it up with him. Because one of the instructions from the Royal Commissioners that the leaders or the decision maker should demand document, credible document, so that the decision is based on credible information, not hearsay. So when I questioned, did you witness an engineering evaluation report for you to have that confidence to push all that millions into Lulutai? He said, no, he didn't witness it. And I say, but why you make that decision? He said, I trusted. Same kind of answer during the ASICA issue. Lastly, Lulutai Airlines has failed to make an annual report to Parliament. What are the consequences that the airlines is currently facing due to this lack of transparency? Yes. The consequences, it made management, made the board of directors made poor decisions. That's the consequences when they fail to disclose the reality of their operations. So this is my taking. Had they disclosed the reality, a better decision may have been the issue. And what do you think that better decision would have been? Well, let me reiterate this. I had a meeting with DCC management. I had a fair idea about DCC operations. I was surprised that they made a $37 million loan. But that industry, that enterprise have turned around their revenue and their earnings. Better decision, I would say, because they failed to disclose annual report to Parliament, better decision they could have ended up with, that Parliament allocate enough money to get their needed fleet that they require with a massive allocations before they start. But the way I look at it, because they did not disclose, then they start to operate on a shoestring budget, trying to survive, but that does not save the reality. So they could, for me, this airline could have been saved had the right information were provided timely. That's why we, if you have noticed that we have continuously numbers of time questioning this in Parliament, but there were no information available. Kuya Bimalo. Ikai pa e fi lave me pe.
ko pe fo ke tu ni ai ki he malu mo ha ko fa va puna fa lot fon ngom fa va pula ngabe kana ko ngai aircraft ma va puna ko spe ho fa ngai pa ke fetong ya ko me ko nga kui he e ko utu fa ko utu ko va puna ko pe ko fuel nuzo po ke fetong e o se ho ai fa ngai ko to pe pa ke fetong e nei ka pases na report man na namu ai lolo pensini pensini ni ngaki o mena ground dia ai ke fetong over ho fa ngai we na puna na to ke fetong ko ko ai ko me pe ho we civilization ke vakai ta de fito hang ho nga ko pai la ti ko be fa ka ta ke pe na malo ka ko hang me kan ho ko tai mini o ku stretch level ai limit ya ko resources ki tu nga fa pa ho ko fa ta ma ai ko nga ko civilization ko ne sio bana ngani ho ko fa ta ma ki o re ke ni hanga ta o fi puna va puna ko remove a license ya Blue Airlines Mano pito ki palemia kata ko ki fehu ipe ya i lulu tai pe ko lave pe ko ti palu ko to ta ensinia ya mata ta ta fa ku ya meni ne ke fai ha foto tu ko palani ko ki Australia mono sila ha ta ta ke i fa le ko ya business ngai ka ta ha ba puna ko tu ko tamini ko mau ko to ta ko ni na ya ne ka ta va puna lulu tai mai no pe engineer na fa le ne ka ta na o se ta we fit ai ko mau tu ko tamini ko mau ko hi ko tu nga ko ke fe ma ba kai va ve ki ai ko mi ala ko ko ngai ula ko sio ke ta fa ko o fa engineer pa me sio ke ta fa ko fa pa nga mo foto tu ka nga we ko hi ko ta mo fa ko ka ta va ka ke na ave ka kai ki ngai motu ai ko mi ala ai ko mau pe to ta ko ni ai me fe unga ke fa va kai ko ni mau to ki va kai o se mai na tolu mau to va kai mi ai a hoko atu ai hata ka pa mo vai ka pa ka fe mari pe nga ko ni to ta ko ni pa ba kai te mau tu akela kan ko mau be tu nga ko gi ai ka ta lava to ta ko ni mai me ko ha tu nga ko mau ya i nga me ko mau be lava to ta ko mai me i tai mini ko para mí la hoka tai pe ai ko ti palu foki o guana ko real tonga pe man falere real tonga i naibe mo to ko ni pre anga ki ai pe nai palo parem i kai ngata i he palo parem fa pa anga nai to palo parem fa ka ngau e ka ta real tonga ma tu nga i ala te pure anga kai mi ko ya o to o mai ka ha o falere wa o ke hani ko e fehu i reva po ku mo fa ka o fa poto ke to foki pe ai ka ha ki he feitu upe nai hoko ai palo parema pe oku nai to ai ha ko fe wipe pe ku ha hanga mu wa kai ta fa aki ko ya he nai ospalo parema kai he ilo ki tai mini ko ha to ku nga ko ya tai mini pe ko fe wipe ta ha ko fa ngata ko ni ko ai area pau ko ni ko ai ngahi poate ko ia ha poate ko tu mai o ngari fa fe paki o mo tu ni o fa e ke fa la ko mo wa ko ha poate ko ne de mai tene ek falao e tu uni ko no mo fa ko fa o si pe pare mia ke tari fa ngata mai pe ko la ve ko ke sipoti o ku fia bida ka kai se ka mo la ve ia palo pare ma ko ku hoko i nga ko mitspoti fa ka loto fodua ko atongani me akapulu unioni ku tau o fala hitahai alui fo ke heriki to alui fo ke fangi komiti ki ange ai me ko palo pare ma ko ngai komiti ka ko puri angai ne fiha mo te ke lava no solova me ko ya o me ke taimini te ke lava solova ku ya ko fa kau ai puri anga ke na fa ngawe ki palo pare ma ko u komiti sipoti ke feinga ke fadere na fa te ya ko ke wano to taha wa ki ai o ke tau mo vete atu be da tol be ke ya hala re i fa u go ya malo ipare malo bito ia ko felave ko ni pe mo de vita palu ko ko na lava ni nai ane ne ka tama ko ta ko ni ne fa le he ta u fitu ka ta ko ya ko ne palpare ma fa ka pa anga he na to ki ya ko ni ki he lulutai ki he ka ta ke covid ai tam ko na to covid pe wa fe ta wa ha wa fe wa no le mai ai mai na fo na tu ka to be ka ta wa ka ai pero mi ko na ho ko na ko le mai pura nga fe ke to ko na pura nga ko tolu mbrio na ko le mai ko ai pe ke ma ko ne no pa nge fala ko ai pe ke malu ke ha pa nga pura nga ko malu pe
ai kana time fuko ya ku hu mai puranga o sio ke vai ke ha me oko ko ne tu ko ne ka ta I he o si ko ne lulu ai to ka to ma ko ni kana o si foto tu mai pe ka ta ko ma tu ko ne ka ta bisisi ana I to ta ko in fuko ni o bisisi ne puranga amna ke pe ai ko ku la ko hina ke na ke le fehu ai pu to mo historia ai ko me ko ya ko me ne fuko tu mai ko taimi ko na to ki fai foto tu ko e puranga e pehe ko e ha o ko ki he ha o ke puranga ko taimi na to ki mahino ai me te ko ha ka nga we e na la me be ko ta ko ni ko taimi ko na u he lulu tai ko pa la de ne me he ta ki lu ni mamano pe ki lu penai mo ngai vai taimi na ha ke puranga pe ma la ni hi te na ke tu ma foki hi fo puranga ai tu nga ai puranga ai ko pehe ko na ai felave ia mo ka ngawe ko ni na hau ko hau he me ko ia ko hi na ka ngawe mahana ke na filongo aki va ve na hau te na hau mi he lu tonga ke pu lu tai ko tai me ko na ho ko fangi me ko hi ke na ngai fe mai no ak fa ngau e ai ni na contract na do tu hau na do ria ko ngai me na fa ko ai filongo ko ke ko mo me ai be fo ka to fu ka ngau e to la ko engineer mo ka ngau e ke lulu tai ko hana ne ko ne te e ka ko ni te i halu ka ta ko no tonga ko fu invest la hena fa e to ta ko ni o mai ka ko ta mo nu ia na fo pa me fa pa nga fa ton fo ka ko la be me ko ni ne me ko ni mamriona na fa ia fa fika ka fika e puranga e magatunga hena fa ia pa u ia kimua na hanga area pau puranga pa mo ka ta ko ni tonga ke na fa le manage ko management contract ke na fa le na to le ka puna e ua ai ko white 12 va puna ia na offer mai sai na pa mo va ka go e mano noa ko hi ko pa na area pe pa ko ke puna tu ofi ha ko pa ke puna ai ko puna ko to pe pa ko mai pa ngai ai ki puranga ina se puranga pe ka pa mau va ka to tong pe ko ka ko pau ke ko nga pau ke to tong e ko ko mo me ai fo ka ta pa pa mai e mai ono no ai he mau fe va ka po ni na ko sia ina pe ko dai mi ko na fa fe lo nga ke ngai ka ta va ko paso me ko ke na fe no to ke ko hi na e to ke a sia ina mo to nga ko mama ni e na pe ko ka ta va ka ko ni ko ke certify la he tu va ko ya pe ha ko mo covid i fe nga to ko ke pe to ke ha o ka sia ina mo fa si ve ni pa mai ko fe tai mo lo ko ya le pe pila ya ko ai me ko nga la hi ai ko ngai me ko va ka ke ai ko me ko na ko pa kai ke fa ta ma pe a fa pa nga mo ka ta ha ko hi ko tu ko contract mo fe ri wa ki o hi nga fu mo wa ko ka ko tu ma hu ma pra nga ko ni te ma wa nga o fa re e me ko fa mai no e me ko ya pa mai no solo va ai me ko ya ai ko ne tu ya ko i time ni ko pe ai nga hi os fa ta pa na mau va kai pe ke e ke ka nga we ko hi ko to ta ne ha ko hi ko sio ki tonga ko hale le ta ka lava to fa fo ke nga we pa ku o ku te na nga we le pe mo na to pe mau re be na to ko ka ta ha ni to ta fa fo tu ka ha tu ni ha ke ka nga me ko mal pote una ke ha pe to ya ka ko ta ke ko pe mo me u fe ma to ta ko ni e to kon la ya ai ko no tar ko io na mau to kang ge ai nga me ko ya ko hi ka lava pe ko hi ke mahino ko to kon ko fai ko ni lava pe ke to hokole re ai ko va ka taimi ko ni mau ai mai na tol ka ku mau sio ko ha tu nga ko taimi ni va kai fa te ni kare mo fa baanga ko hi ke mau sio ko ha me fu tu e lava o to fa foki ai folau ki tahi ke tu nga ko ton ge ai ko ha lava pe ko ha lisha va ka puna pe ko ngai va puna taimi ni wa mau foki a sapa fa ngai ko mo ka ta malui pa mo va ko no white 12 ko no mai ko nga machine ta ko ka lava hoko ai ko tu ta mini ko ha me ka pa ma ha me fa te ni ka ke ute hoko mau ta fu ke pa ma ko be nga me ai ko pa ke mono ai ha to ta ko ni mo ta mo ngai fa ta pe me ka nga ko ke lava shofe nga me ko ya ko hi ke te lava o le ko me ko ni ki sipoti ai ko to fe pe ki o tau tolo ai ko nge ko me ko fe ai ha mo pe ka kai tonga ha mo ai na sai na to na fe ko pe
ka ko tu ka fe ho ile le ia hen ko tu mo ni pe ku la he ngai ko lo pe mo ko ai ni na wa fo hang ko ta ka pulu union ni na ka tanga ta na I fitungo fulu na tau na dol ko na wongo e taimin ko a fo ko pare mia fo ko sea pa ko to ki man ngate na wo mai o ku wongo I ka na dol e to fo I pa ko ke to ki fai nga o ki ai ako na mai na to na kakato na mai na kakata mai te maurio ma to nga moi ko ni te mau to ko ni mai ki akapul pa pa ko hango sipoti ka ha me ai te mau ma to ko ni ai te tau to fili fa ta hape ko e kakai tonga ko ka ko ai pe funga nga ko pau ke mai te funga nga o pau ke pure ya fa ngata ko hai fatongi a pate ko ni mo komiti ko ko ha panga ko wat ko pau ke mo fa ka kato nga me ko ya ai nga me ke a ipe ka nga o mo nga sino ko ni ki ngata ka ko tu ko pore ko tu ta wo mai o nga fe fo fan ko ka fo no lot fo gen pa ko tu ko tau te ko ni o mai ka kai te tau fe to ko ni ko dui ko nga me re ya ka ko pore ka te tau dol kai fai to kon fili ko ni to dui te tau fito ko na ko fili ka kai ulak ai me ko flala anga ma ko ulagi to mo be ko honge flala nga fonwan to du lai be me ko mo tol be fe mo flala nga ka ko dui ko fe hui ka te tau to kon mai e ki tau fili ka flala nga ka kai fe ho ki fa fine to pa ko re mo wo mai fai tau nga we ko te ta ai ke te ha mo na fe fi ate o se tau ki me basketball ka o te na fia lo he te tau te foka te tala e ki so ke tala na fia ko me lava me hui fa fine ke lava me mato tangata fe to foka ki ka ke ko fe hui ko fe hui ka tau tol ka to o tu mau pe kai le re o tu ko tau loto ke fatongia ko ia ko tu e le tau support ko ni tau te wat kai po mo fa fenga ke wa ka pulu me ke lava o tau fa uta na kata ke pare me ko ki fe hui pe nia muy atu I he student loan kun ko TDB mai tau fa na wa ko I muri po ha tu unga u ai ai student loan ko ya kata ki ko tu ko na fe ko fe mai foki he fata ko osi ko pe na ai pe taria ki ai ko hi ko ke programa no ko na tu ko banke ai pura ngana fi me taval million pe na tu ko tu nga hi tau mai ko ke to lele tai min ko hi o ku ta ofia ko no fo ko ni nai panga nai ave branco si ko fit po neval million na o ave to o ye me pango ni ave ko to tong inas se pura nga fala na se ko ni I pangke fala ka pene pe na si no fo ke si ni ko ta valu ai ko ha ko panga ko ta no atu ma tu ko pa tu ta no te kalo no mai ko mai panga tai min ke kalo to no mai to tong ta e u de ke ta ai ko ha ko usilin ko ni ha u la ke alu ke fit po neval ko me ta ofia tam ta be mau te ki sio be ko ngai me be ke mau fa le ba me pange fala ka hi nau ngawe me ngai report me ngai me be mau be ko ke ton ke fa le ai ko mau be tai minute ma hu mai ki hen he pachet ka hoko ka go si mau ngoi obito me ko ni ka ko tu mai tai mini ka ko tu ko mau ole pachet ka hoko ko to tong ya ko fa na ko ta he ki programa le na ai be fokio malu ta ha pe fenga ta o ku ngau ka ne malu yo ta mene vai pa na le ya bit ko tu mo lave ipe ai la ta fa na wa ko USB mo muri to tau na to tong pe ma to ko to ni aki program ko ni ai ko ne tu he tai mini ko tu ko estimate ko ka ko te mau siulai te mau fala silin ko ya mo finga ke solo va pa problema ko ai ko na lave ka me ko si o sto tong e fa million na ya ai ko pa nga ya ku os mai me to tongi no ko ka me ta valu o sto tong e fa to e tol po ne valu ko tolpo ne valat ko ne va tai met ko ni o to osima isun ka ha laut me tam de dau ko ma ngali pot me ma fa me fa le ko ko ma o ba ma ngo ma fa lang pe ma watu ko tunga ko ya tai mine tau pango ya no ko ki fe fos men ke minister tak mamata na fu lave pe hen na lave vilam takau withdraw to ngani me specific islands ko ha ho lave ki ai po ma o ki ai pa ka pau leva ko to nga ye tai mini o ku fa sio ke ha pageant international pageant competition ta ha ke tau ke ka ge fonu be ka me alo aki pe na e kai fa ki ha fu ka nga fa nga to me ai pure anga ki competition ko na fai na be fa ki to ko ni ki pe he ku ngau fo e misi ngau e tak mamata
Pana be fangi kana ka ke uhinga ke be involve pure anga ia ke fa pure anga ke officiale. Kono nga ko ke ha mafutari fa officiale. Ako tore tai mini ka mafa ka ia ku malo be mo ha mo ia no. No. Hanga te wa me na la na to. Ya mo hanga mau tolu. Ai ko unga before I withdraw ko na pe ko fa hoko ko fangi me be. Hanga te wa me fangi competition ke ia. Te tau la pe to foto tu eta competition. Ko ka me fa ngata. Ko nga pa tau hanga me na la pe ma. Ko fa to tonu me ai to tonu. Ko aka pulu o sa ko fa hala pe. Ko ha u he me ta tau. Na ko time ke ta mata to foto tu ta competition. Pe tau to ta po ta fa vai. Ka ke tau ke tau ka pe me pe. Ka ke ka hanga fa ka ka ma to po anga. Tau ingai te funua. Ko fa principle ya na hanga he TPM mau. Tamo pare miamo. Fa mai magi fo I point ni ki fa me taua. Na u pe ka discipline principle. Hanga ka ya kona ke tau. Sa pe ko atare ya mau e ku ministry. Sa na matoria. O fa e mau ki pocket size. Ai fa taua. E fa ma wareti. E po fa ai. Te ke fa ta ma koni ya. Na si ha ta ni na fa ha ma ka ta pa ta ki whatever. Na ilo ka ta ma ka to ya. O press conference ka o fa adat ke ko fa kata pe ka hana ma fa ka o ka ha o te atem ki pocket size o si ia ina foi ves for lai ko ha o pe ta manga we fa o ne kato ko ne a pe ko ka o sto la o le me ko mana ko time ke ta o no ko nga ke fa manatu ta o nga ka ko ta ro fe wi ko hinga ma fa ka ke ma ustro pa ko nga ke pe ke tuku katawa mai tala no le na fo tu hata ki competition pe ha o ka vanu watu mo fe fo pa ta fa le le ki wa sanga me atu ma e pa te lo ki ta ma ai ko fa ka ya ko ka me ai ke pe wa loto mama ikai ko fa ka pe ki ta ai ke le yang ke ta ma ko pe mara tu wa ki officiale ko fa ka pe ako kono fa ka aku ko fa ka aku te tau lava wa me ka ta la ko funu ako en ko tongan ulah ita ka to keta ka ma ha me ko ke tau lava ko tu hata competition pa fa fe be pacifique ka na mai ka ta nga ta to rit aki eta principle ko discipline e ko principle ko discipline o ka me fa ka kabineti ko me fa funu ko me atonga ki funu ta ofai kapa discipline tonga isi eke solo ka pulu me ko to ape ai ko nga e mau ngawe mau kabineti ne mo ke mau hawa ka mau fenga pe ke ta unu tu ha new era ya ta fonwa sa pe so Italia pe hal ko ki Italia tu pe ai fuke eke mai pe ko ha e panga ko he ta levi ona tana ke mai ai ko tu ko he tai mini ko ka to e panga ko umbang mau mai ko he ko teng ni ma fitu pe ni ma million pe to ro wa ngai fa mo le ngai ta mai ko ni e ko wa fe ta ni ma ta no le manga ta ti se ma ta wo si pe ko fa mo le ko wo si lava ko ma ta mini ko to tol pe ni hiva au to le tau pango ta mini to le ta fit pe ni hiva million ai ko tu ngai ko mai le ko te mini ko to avo a ti tai ka ko tu ko fika ko ni levi ai a fokai le tanat fa ta pe au te ke kawa ta fa ma ko me ko ke covid ko fika mo fa mo ko mi fa panga na fe ngai mo fitu ni ma po ni ma million e bango ne mau mi ai ko fa mo le ko ma u fitu ta po ni ma million au to me fa e me ko ai malo malo abito ek palemia ke ki ha te beki fe hu ko ni ko ki fe u pe ko ha to nga ko ai panke lang fa la ka to nga pa mo panke pule ko he ko pe ko ha le to nga ko ai na fa ton fa la ko tu ko ai tu ta mini ko ku mai no fo ke le pe na la na hanga ta fa ke pe le ka ko fa tu ne kabineti ku yai o fetongi ka me mi wai ngo me mi pa ia na osina wai awani ma ko mai nani osina wai I awan ako tu site kana stu ne pe kabineti o fetongi nau ai ko tu ta mini ku huat leva a to ko wa fo o pura nga ki ai pa ko vai mo se fo ai ko tu ta min ko se fo ko ai autonomia fok a to dola pura nga ko to dola pura nga ko alomba so Hanson ana ia pe ki mu ko I la ko se e ka mata fo ko ni I awani ma ko February ko to ta hango fo ko
tau a kovi to ta tau a ko fetong ya ke ko te vita la ma ba pe ko polito la sound fetong ma penve ya ko tu ta mini ko pate fo o ia ko hi ko fetong ko ni pa ko nau ngau ke nau ai ko pat ko ni te nau vakai ke ngai me ko la o tu ni ko ke o ko atu ko pure ngau ke mo te ho ko atu e ho po ta mo tu kwa ko hi ko me pange fra la ka pa mo pange ko ni ke ka ko pate fo o te na wato vakai fai ngā au e ki ngai mea koe ni. Malo. Katoa me ngai keisi koe ni. Ai Reserve Bank. Ai ko tutu unia ai pule anga pe kabineti ke withdraw ai tonga Development Bank. Ai ngai keisi kotoa ai Kensa Reserve Bank. Pe ko fehu I pe was whahoko whake ngahi totong paanga whakalao pato o si pengo ta whaaki ko whai tutuun koe ni ke withdraw ko hai lewa o kune hango ko whiha lewa ai ngai whakamore ko ia me he ta whaaki koe ni ai to te whito peki he pange whakalaka and who's bearing those costs? Ko mea lahi ko mea ua ai ko whihui ko eke koe nai whai ko eke o ngongo ko feo iko taha ko eke iko o mafai ko pange frala ai pange pure e nau eke iko nau pe ko no mafai ke hana ha wakai e tunga ko o pange pane fotu me to ko ni ke algitu au feo I ai ko tu ko pure ngai ni man ko sange ko pure ngai pe ai ko na pe to hanga ko tiki na ta to tongi e pure ngai whakailo e pange frala ka pe mo e kau ni na wisia na wongongo ai ko pure anga ko pange flala he pure anga ai pange pure ko pange pure anga moni na nau pe ko e tafa ko e ongo ko ma tolu ko fo ko ni fa am fangata withdraw ke si os ko ya ti ta to tong ne loya ya fok yo fa finga o ki ko ai pange pure pa mo pange flala ka ko hike hange ko ngai pange ka te ma do sho mo ma tolu ko i fo ko hange ko ai fe tu ku aki I ko me lai fo ki ko fa tonge ko pange fa pure ko ne vakai ngai tu ngai no ngai me pe o hanga ko me ko na mai ko ke pange fralka hanga pange fralka o cha o na pe ko ke tonefika o hinga ko ha o me ko ni ko fare ko pa mo to nga kina ko no supervisor pange pure ngai pange ke ANZ MPF me PSP le pe ka to ki ke he ya mo ai ko me ma fa pe ka ngata te ma do vakai ha ta mo ATP po PFT ke fok mai sio ange ke me ko ni ko hike mahina ko ha wakai tau ata ina ke tunga ma fam ko hike famore fa ngata kai hoko atu nga ko nga uesi so ke uesi bang ko no pura nga ko kakai o ma to ki tu ai ko hike nga a fie ko ni ka ko tu ko fa pe ko ni ko puku pe na pa nga ko ke to reva me pange fa la ka ko tu ko ga pe to tonu ai mo to tonu ai ko tu he me ko ya ka ko nga ni tunga ta me Te whenga ke whamapo opo mai ngai whehui koen whakak me lulu tai pia ka taki pehe ko ki I huki toa ka toki hou mai ki whakata. Mea bango me ko ke heni ai minister koen ke MPE ke ate ngai whehui ki ai pia ka pau nai o se eke ki mua ka tak whamoremole e pale e mia. Whikau aken pia mohono tuki tua koen ni ai CEO e lulu tai. Ai anai tuku atu ki tua. Pea whakaho mai koe e ni CEO for all. Ko whia ilo pea wia pe na e tuua ke la kanga koe CEO. If so, where? If not, why not? Na ai whoki ai mea ai minister koe ni lulu ai public enterprise. Whiko aki pea mo e shareholder mo no koe ni me he retirement ni. Ko kole pau ke confirm mai pe ko fitu una o ku sea ko he retirement ni ke pe foki pe mo lulu tai he ke ngahi hokoka tu ko ngawe sai e ngai fe ko mi kon go mau ai ko ngai no kon tu ko atu ke ki tu retirement ni o ke ko ngai me for o ye ko os fra hoko mai retirement ni e ngai tau mu ape me ngai tu tu ni ngai po ate ko ya ta te fra la wa tu en pa te ape fanki example o nge ko e tonga water board ai ko tau ni e valu e nau noa nau tolu te tau e ua ha we ngahi interest ka me peset ka ha ki
ke me mi pae o kai foki pe mono ai mahino i lulutai Ports Authority pe mai fisa ai ko ngai ka tahani ai prianga no ka ke me lulutai i te faaki ko ni ai share ko e tonga development bank pe he foki pe moe lulutai ma me nau last investment ni ko palataisi ngai me ko eni ke anga ko e ku wakai me ngai whatotoro ko mau o kulai e tupu nei e tupu i he tau e taka tupu ake pese te wha tupu foi tau hoko no waka tupu ake pese te nima ai e ku wakai o ku alu pe taimi o kia e tupu o ku mau he retirement fund o te whakafoki me ke kau me mi pa na e ai mo e ku ngahi whai ke eke me whatotolo fe unga pe mo e tau pepe ko whai tau e taha o fe unga me paanga e ua tolo pe ua valu milion nau tāna ke retirement ni pe ko e paanga ko nau lava o whaka au ngai pe ko hono whengai ke ngā we i ke generating me ko ha iu interest o ke lau milion na ko whi uia ko e ko ngahi whatutu ko ni me ngahi mea kon whikau aki kon me lulu tai ko ha ngahi mo ni mea ko ni hange ko ni ko ha homo findings me na asma pe lulu tai I have vote of no confidence tai mi ko ni o po hiva tu entoa tapange moi tai mo ngono sao si so valeni pa mo pe he foki ke the latest one what are your findings so far he ko to ki vote of no confidence in dia o kawai lulu tai pe mo rio tonga malo pe fulai o ki to lai pe ka ta fenga pe ke fa no pe malo ma kamata pe me he hui va mui ko ha me ko mau bakai jo ilo I he lulu tai hanga nei ko me lai fo ke ai ko foi poini ko ilo ko ha me ko lulu tai ai ko me ne o to ak fa le ko ke anga fo hari poti fa le ke ilo ko mai no fo ko ngai pa anga ko fo no ko fe ha ka ta pe ko fe hanga me nga pau ke wa ki fa le ko fe tu fa tariwi ko mai pot pe ilo re va e kakai pe mo mau to ko ka fa le na fo e kakai ai ko me ko na kai ke ilo ai pe ngai fa mata ne mai kai ke ko men ko mau to ki foki mai foki no mai fa ngamari ko ni io mau to va kai tu nga ko ni ai ko mahino ko tu nga ko ta mini ko mau foki ngai va ko lai ta ko he ni ko mau mai va puna kai ke to puna ai ko sapa na tu wi pe tu ave konga me ave ko ne white off ko va puna ki ni wa ko me na tu pa to mai konga mi sineta to vi ta fa ke ta ai ko me ko mau va kai oku ulaki ko famata la panga ko ta ko ni ko tal fa muy pe te ka fa famata la panga ki fare tu ko ke hepe ai wa no wa ta ai kamata ko tu da minu ke ati ta wa ta wa te ke o sia wa tolo fa wa nim ai ko me ko mau la ta mini fe ma fa ma tu fa panga ko no wa va kai ko tu nga fa teknikare ono toka ngai kina va kapuna ai ko pe ka nga we he ai me nga ka nga ne na mai me fisi ka ko me ko ma ta mini ko me ko fa ho to ta ko ni fo o te da pal tene o mai nga fa matala o ma tu e fa la anga nge ne sio ke me fa teknikare te ma ilo re vai ko ha tu nga o ulaki ko ha no maintenance no to ka ngai kina ai me ko ya ko ha me na ho ko ngai me ko o si ko me fa ko ki he malu I ko sapa o te ke lava o fa ka ka to me ko ya ko ta va ka puna ka ta ko na fa malu pe mo na to ha va puna pa mo ma to ko nga grupo tol free party si hen o te ke lava solova o se mai na tanima ko ha ka mau inga e vaka o ha o ka ta hai ane afi o fa sio ta fa engineer ka ta va ke na sio ke ai ko tu ko me mau inga ala to ta ko ni tau ke fa engineer den lava o mai me ko me mo va ka I ko ka ta ko ni ko ka tu nga le le ko ha pe yo ki va puna pe ta puna aku ia tu nga fa tu ulaki o ko ke mau o ko ke pau ko nga a safety va ka ko hi ko ni tu ko time ko me mo ata tama to ta ko ni ke ne va ka pa mo tu nga fa pa nga ai ko mau va ka time ni ko tu nga ko ke sai ko me na mau ai bo fetong pa ko fa malo pe ke pure ko si ne o se na fi nga o mai ko mo tu na fa po no re ta ko mau pe he nga o ko ni pa I he fetoka aki pe ko tu ko le tahan so ngia ne va kai ko ibe ga le fonua
Pako tu ko me ma wa kai whakawawā be te whakateni. Mo te whotuto pe loto kau ngāwe. Wai be ma wa kai ki loto, wai be ngā hi mea pai late na kai ke te puna ia hau ia nofu pe loto. Kaka mea ko whakawhiawhia ko tō taha koe ku nau asimai ku kau ngāwe ku mau whilanga ki. O nau toko whi loto lau mari ke sia ko ha mea ku lelei pa nau kokot. Ko tui ko lau mari lelei ku asimai. Pako tui ko ngā hi mea i. Kaka tunga mau mau. O we ka tunga lelei. Pako ke pau e whaiwhununga ki. Kaka tui ko ngā hi mea ni e toko ni. Ko mea koe koe whi taha pehe mai ki he whilawe i pia moe panga kon university koe panga kone wahinga malolo koe kau ngāwe. Iyo koe ne ngahi pokalama toko kune no. Kai ke teke moe pange no koe kau no rere, moe kau no ha. Kai ke fuzai. Aia kone whakaamufu ke pehe koe meu na iyo no ka e, mo pi, mo si, mo ti. Kau wha te whita fuk pau ke whakai ia ki mua panau pe ko A, P, C, mo ti, ngari whewhe. Ako tu e tai mini, saya pang A mo pi ako pange ko tonga water boat sa ia. Saya mengahi kau taha ko ne hawe lulu tai tai mini ko ke lo sai. Ako tu e tai mini ke osi ko ono milion ako hongo fulu ke to tongi be ai to tongi tupu. Interest. Te ke activity ni e ka. Eko fa milion ako e o ku mai ke inasi. Te ke to tongi ha tupu ia ia. Activity ne ha inasi. Ai ako tu ngai ko ko fehu I whakaluku fua foki. Ke kau taha ko ni ia o ke tupu pe kau taha ai pango pe tupu te ke osi e whamatala panga atita e ai wa tolu wa fa. Ka ko tu e whakaluku fua ko ngai investi ku sai ko ngai investi ku sai ko ngai investi palbrema ko ni. Ai e whakaluku fua una ke lava pe whataha mo deposit mo mea o ke tupu pe. Ka ko ne palbrema foken ka ha mea e more pa ko fehu I rewa me ni mai ngai no ko investi ku sai ke ne lava tabunen. Punga ka ha ka tufa pe ina si I mea o feunga. Ma tufa ko pango to pe mau e tupu so ko tupu ko mai ka taha ye ene investi. Ko panga to tonga ka ngawe. Ka ngawe mo fare tata mo fare na 50 million. Ya ko pango ya ma ngawe to tongi vai vai ke pa tonga ma tufa ke ka me mi pa. Ai ka ko lau ko no feu io. We ngai me he sai. Do ngai me he pa ko tu ma ko ya tai mini. Appoint ko ni a process ko na appointment ko ni ai CEO for all. Ke na foki no ti ke wanoa wataha o ma wai. Ai ngai whamatala o kia ngai mo ua ai tō tāko ni tapang pe moia. Too bad he's inclusive of this Kai paka ko hoko ia ko CEO hage ko mea nai mea ka minister. Ki whatatau ko ke tawhaaki ko ia o lau ano employ hataha ka pau o gane ngai mo ua. Ki he pule anga. I just wanted to find out ai tawhaaki ko ia. Mea kono ke mea kai whika aki mo ilo ko ni. Ko ngahi mea kono mo gather ko ilo. Ik pale mea whapapala he tupe nei. Ko ki whatotoro ko whika me lulu tai. Wike taha mo konga ko ni lai apito ngai whamatala na kong mau. Na ko talwe me he wanoa o Hawaii. O ku mea ni ku te ki ai pe ke iaha ngahi whamata pe koe hai ngai whonga na mu whahoka ka mu whatotolo ke lulu tai. O ke toi lahi ngai whamatala ko mau. Whikau aki pe me lulu tai. E ko lau ta ue ni ai palo, ai hoko ai lulu tai koe palo palema. Hange koe mea ke mea ki ai. Ko mo ilo I en toki ilo ni ngahi mea koe ni. Ia, malo. Ai foi komiti, malo pito. Ai komiti whare area. Na whakotu ia ko hike te wakai mea, ka taha e palprema ne whiangangai mo komit koe ni. Ko hike koe taimi koe he pureang koe ko osi. Nau pehe koe kau taha koe ni o koe he malumalu e la koe kau taha. Company Act ahe ni. Nau pehe nau tau koe hike koe kau taha ia koe ako kau taha whafui tui. Nengo koe resita koe public fund, koe ke tono koe public fund ni ia. Public company koe hinga ia. Koe kau taha ia o whatau sea ki tua. Tau ngai ki nusilo koe marketi koe no whatau sea au. Ako tongani koe ke whai ke ka koe kau taha whakafoi tui. Ako whataha whakafoi tui e pureanga. Ka koe hina e pehe pureanga he nau pehe pia me he nau tolu koe I he lulu tai. Kau taha ia koe ni kau taha whakafoi tui pa koe ngofu e ko ate whamatala ke muilo. Te koe taha e malparema na whiangangai mo komit koe ni. Kai ke tawhi whamatala I. Tai mini mau mai whamatala au sepe ave ke pia koe mea mau lau ke. E koe hui koe paanga ni e whonua. Ko me taha ia koe na whenga koe ke ave o resisita, whakau he lao koe, ngai kau taha koe ai mea. Pisinisi koe pureanga, ko hika lava o huma report ki whare area. Ai koe mea nai hoko. Ka koe ni ko mau hua tueni koe ati maa tole whatongia,
ke lava o fai fatongia ko ya ko fehui ko fe lava pe mo CEO fo de palo i na a ke fehui ko ya ki hen ai ko me na lava ko me ko ni miliona nai ko fehui ko faton ton he pure te ke asenia apa te mo bakai ke panga ko famdal panga ko e pure anga ku famdal panga pure anga ku panga ho mai me wa tu pa me famdal lai ke lava atunga fa panga mo ni o mo ua ya pure anga te ke ka sinya ko ni mo ua ata ke pure anga te ke mo do ta ko ni ke pure anga i famdal panga ka ko mau le pe ma tol ko tu a me ko na e ngai me fa le ko tu ke ma hu ma fa le i ko hi ke ma hi no pe ngai na lav ga e nai na e fai em panga ya ko ya i tu unga i re pau i puna ko ngai va ka puna kana e ma hi no na ngai tai mi ai mau mai va ka puna to tu me 60 pe mo e ngai tai mi na mau e tamu fai fo ke me re pau ai ma to fa ko fa bang ai na to ke panga la ta te mo la lava ka o ka we ngai me ke puna ka ko hoko pa pare mai ko ni covid mo pa pare mai yo no ko fiu ke ma pat ke ai o hoko ai ka te mau purango ni te mau vai me ko hi ke fa ta mo mai no ko fe me ka pa wa mo o fiha ko hi ke lava solova ai me ko ya malo malo pito iki pale mia o ko tu pe mau fa to e ka pe fe ko ni ka te ki e feito ona ka ko a ka ki fe i pe fe ai to nga malu ko ki ai pili sone kwa ngai tala noa o ku ha o pe o ke feito ko pe ki loto ai fai to kona tapu pe i he pe ku ka ki pa me ka officer pe i he time tata o ku ai me tala no pe o ku nga li boti mai wa ta mo fa mai ai ka popular i pili sone ka pe ku osia halipoti ko o ke feito na filave pa man te halipoti mai ta ka na mau o sfai tu fata ne afi committee ko ni tonga i ko committee pure steering committee ko ne fata nga ne tonga i ko ai nga hi filave ko mo feito ko na tapu no finga ko tau i ko ya pena hu mai ai ko re pe me prisone ko hi ke ana nga me CV o ko ki loto i ka o me o nge ko ka popular na wa to ka wa hi mo na ki to ke lava scan ki na dolo foto me ngai me faita ngai me ko ya ko hi ke lava o siofe me ko ke pe mai ko hanga i ta ti ke mari pot ki ai ka ko ka na oslela o vakai tonu ki ai ki he o le mau ta fatana me ka me komisiona pe mo se paulo le vakai holo ki loto he prisone mo na no fo ko ki ai ai ko me la hi ko tu ko ta hai me ma tu angai to fa re na si tu e fu fa re ai fu nga vaka faka ofo ka te me nga o e ko no tau i ko o trucks ka ko ngo si hau ai ko le panga mai ke commit ko ni ani af pa fa to kanga ke avere va silini ko ke lava o na to nga kina te fa ko ya no sivi no a me fa ta mo nga me be ko ke lava ai ko hu tau i lo ko feitu ma lo se na o ka nga o ki ai o vakai ko ke ai vai to ka ni hi to tupu tau pe hoi fa fini mo ta ma lo na o feri e feitu ka una mateu ke fa ai o ku ai pe e lava hoko ngai me ko na ko tu tau mateu pe wai mo fai fe ka mo ka me lotu ki ai mo me be ka ku fai pe mo to ka ngai kin na no ai ngai me ko ni lava fa malui Katak na mai report ko ni me fe me fe ko to ta hape ko te ke u ko okay ta afi pe fo ke ai ko mo ko no te ko te ke mo ha report me hen ko Facebook ka pe na pe ko me ikai ne ki mo to pe me baba okay oh fa yang ko ha ka ta ngo oh yes ai ka te fa to kan ke ka pa ko na ngari fa sahi pe fo io ka te ke mo ha report ki ai kata ko me me pe me ko ma lava me pe me society civil atonga ko ki fe va me pe fe ka ke me transportation ni pe ko ia ha foto tu e pule anga ke falele e tau public transport ngai ku tau sio pe ku la he ai utamai u me alele pa fe nga ma pe u apia ke hua na nga me alele nga ko fe tu ku ne fa na u ke ako Kene
Famatal foi press conference fra mui ki he me ko ni fai ki umelele. Ke te pe ki fu mau fe ha system ki nga kon o mai ko umelele mi to pulenga. Ko pe ka kai na pe na to mena umele. Ka ku ya ka kai ni ko ke na ma we na to tun ko lo tonga fa ko ko pulenga ke nga ya ki. Ana ai ta puni ai mai mele te over ta we hongo fulu. Okay, mai pe ka kai ka tu ke te mini e ka se te leva tu tun fo o ke tu ma ta we ta. Ke fa ma po ke o e mo fele pe hu melele ka nga ka fa nga system o ma wa nge pa ma hino ngo fu tu ni pa ta fa ma po ke ma ta mi ta ko e fingi fa ma po e hu melele ko me ke melele ko mau ak mau finga ki pa me nga ka ta ha na wi ta mini ma ka ta ha ni la a de na fa na hono tu ko melele o fa o container ave ki tu pulanga ai ku kawia hono tu ku hifo o veve ko ia ke o te ave ki tapuhia ko hiku fula he pito veve i tapuhia ko tunga ko ki he ta umelele ko ki he loto hala pule anga o fai to anga ke botunga ma tolu he moi pa de musio ko mata pe tanu holo ngai hala i to foa mo havelu ko finga ke vete ke melele me hala ta fa ke na unu watu ngai melele hu mai ngai hala ko ya ke ki fa ka fainga male ke uai e fu fonu e hala ta fa mo hala va ko lo ki mo vete mai ngai hala ko ya wa fainga na ona to ki ta fa ko ni ki to fo ke tonga side school me ngai hardware ko ke na nga me na to fo mo ho fo ngai hala ko alwai ki ai e mo po kala ma letio e ho ko atu he ka hau ke fa matala me ki mo to ko mo me ta ne fa tu punga tuai alo ngai mele ko ta to onga fa uli ko he hala pule anga ko limite ta mini ko ni manno ke fa pe lele he wano mo e tolu no ko ta te mau fin ke fekau ngai palau ngai misina lahi ona to lele na to fa fitu ke hongo fulu ka ba na fi alu he hala na alu na to he ni ma ke fitu tu ko fitu ya ki he hongo fulu ke ha wa ka kai ke nga we ngai me pe ka he ke ka haule wa ko e ka ta mau fin ngai ke manga na fale e fe ha ta to foki ki ha transport system public transport system e lau whinga kai pula ngā pa mo e private sector ke tivo pe private system ko ia kai lava ke ki i atange hala he ngā ke melele. Maha ku tau lava ai ko fa mo ya tu pe o se ki e pare mia ai process kono no appoint kono new CEO. Io ko ni lulu tai. Io ko ni na mau ai be matolo va kai to ta mau pe o na ke tu wa kia. Ana mau ai pe ai to ta ko ni to mau ha pe o fanga mai na tol o pa ko ha ne tunga nga we pa ha tungo e pa ma tuak ko nga pe ko na tola ko me fe ma ta va ve ka pa e tuak mai na ta mai na u ai fu lo lo ai ka mo la po mo pe ta ben fa nga ko ni pa we pe me va time ke va ka ni nga we pa pa tok mai no me ai malo ke be ko la le ta o programa Fatani, ko pamalo ke ekpremia, be ton premia lista. Ke pe mo do fangong, la ba programa to ki fada ma be tem tata ko ka u fa ko te programa tata o be. Ta fras klese ki ko sis Christ o fada tamai al mala mali manon, no foi te mo to ndo pe pa na hili fa pa tangat. Amen. Amen.